Ahmed ibn Hanbel i Etebarani bilježe hadis da je Seleme rekla: Sjedio je jednog dana vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u mojoj kući zajedno sa mnom, kad mi reče: neka mi nipošto niko sada ne ulazi, molim te pripazi na vrata. Ja tako i postupi. Međutim, naiđe Hazreti Husein, koji tada bješe još malo dijete, i navali da uđe u kuću, te naposljetku uspjede u tome, a da ja nisam ni primijetila. Potom začuh jecaj i prigušeni plać poslanikov. Uđoh u sobu, kad u njegovom krilu sjedi Hazreti Husein, a poslanik plače i miluje dijete po glavi. Pa reče: upravo je melek Džibril bio ovdje i upitao me: da li ga voliš? Odgovorih da volim. A on reče: tvoj ummet će ga ubiti na zemlji zvanoj Kerbela. A ako hoćeš, pokazat ću ti mjesto njegova smaknuća. Potom mi Džibril prinese gruman crvene zemlje sa Kerbeli. Seleme nastavlja: poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi taj grumen dade i reče: kad se ova zemlja pretvori u krv, znaj da je Husein ubijen. Nakon hilafeta Hazreti Ali radijallahu anhu, na vlast dolazi Muavija, s kojim počinje diktatura dinastije Umejada. Njihov stalni trn u oku biješe poslanikov sallallahu alejhi ve sellem ehli bejt, koji je u bogobojaznom narodu uživao veliki ugled. Oni tako počeše živjeti u okolnostima skrivanja, progona i agonije. Smrću Muavije sredinom 60. godine po hidži, uzde hilafeta preuzima njegov razuzdani sin Jezid. Skoro svi muslimanski historičari i svjedoci tog vremena mu pripisuju lošu narav i nisku inteligenciju, veliku odanost alkoholu, noćnim pijankama i izležavanjima. Jednom riječju, njegovom pojavom zulum vladavine doseže svoj vrhunac. Dolaskom na vlast, Jezid nalaže svome upravitelju Medine uzimanje prisege od Hazreti Huseina. Hazreti Husein odbija pristati na prisegu nosiocima nepravde i tiranije, te odlazi u Meku. Dok je boravio u Meki, njemu počinju pristizati pisma iz iračkog grada Kufe. U pismima stanovnici Kufe izražavaju svoju podršku Hazreti Huseinu i pozivaju ga da dođe u Kufu i povede narod ispravnim putem. Sadržaj nekih od tih pisama je i do dan danas sačuvan. Hazreti Husein im šalje kao izaslanika svog amidžića Muslim ibn Akila da preuzme u njegovo ime prisegu u vjernost i došavši u Kufu, prisegu mu je dalo oko 30.000 duša. Obzirom da je bilo vrijeme hadža, Hazreti Husein je imao namjeru obaviti hadž, ali saznavši za namjere Jezida o proljevanju njegove krvi radi očuvanja svetosti i poštivanja Kabe, Hazreti Husein je odlučio napustiti Meku. Znao je da mora ići. Bio je svjestan da je njegova smrt neizbježna. 8. Zulhidžeta 60. godine po hidžri, zajedno sa svojom porodicom i iskrenim drugovima, kreće prema Iraku. Dok je još bio na putu, Ubejdullah ibn Zijad po Jezidovom nalogu, potkupljenom vojskom, uspostavlja kontrolu nad Kufom, ubija Hazreti Huseinova izaslanika, Muslim ibn Akila i Hani ibn Urveta, njegovog prijatelja kod kojeg je boravio u Kufi. Na putu do Kufe Hazreti Huseinu stižu vijesti o dešavanjima u Kufi i ubistvu muslima. Ubejdullah u susret Hazreti Huseinu šalje Omer ibn Sada na čelu vojske od 4.000 konjanika da zaustavi Hazreti Huseina zajedno sa pratnjom i prepriječe im put do vode, odnosno do obale Eufrata. Oko 70 km od Kufe, u pustinjskom mjestu zvanom Kerbela, 2. Muharrema 61. godine po hidžri,
Hazreti Husein zajedno sa svojom porodicom i malom grupom vjernih drugova biva opkoljen. U sumrak 9. Muharrema, nakon što im je neprijatelj dao još jednu noć vremena, Hazreti Husein je okupio svoje prijatelje i još jednom im ukazao da ih ostanak s njim vodi u smrt, rekavši im da iskoriste tamu noći i da ga napuste. Ali Hazreti Huseinovi prijatelji su bili odani i nisu ga napustili. Tu čitavu noć Hazreti Husein i njegovi prijatelji provode u namazu i ibadetu. Oni su bili hrabri i nepokolebljivi na putu istine. 10. Muharrema, na dan Ašure, otpočinju krvoločni napadi bezumnog neprijatelja na šačicu poslanikove sallallahu alejhi ve sellem obitelji i prijatelja. Uz Hazreti Huseina su bila 32 konjanika i 40 pješaka ili nešto malo više. Zastavu je nosio Hazreti Huseinov brat po ocu, Hazreti Abbas. Neravnopravna bitka između nosilaca božanskog nura i jezidovih plaćenika je plamtjela. Hazreti Huseinovi sinovi, rođaci i ashabi su uz svog imama žedni, gladni i iscrpljeni pružali žestok otpor napadačima. Dan je već uveliko odmicao, a prijatelji Hazreti Huseina su padali na zemlju, jedan za drugim. Hazreti Husein priđe šatoru svoje sestre Zeynep i zatraži da posljednji put vidi i poljubi uplakane oči svog najmlađeg djeteta. Dok je Hazreti Husein držao dijete u naručju, Hermele je strijelom pogodio u mali krhki vrat. Hazreti Husein uze krv sa njegovog vrata i prosuga u zrak govoreći: i ova tegoba mi je lahka jer Allah vidi. Uz Hazreti Huseina ostade još samo njegov brat, Abbas. Hazreti Husein mu reče: prije nego odeš u boj, prvo nam obezbijedi malo vode. Hazreti Abbas je krenuo i razbijajući redove neprijatelja zagazi u Eufrat. Kada je napunio mješinu vodom, prinio je šaku punu vode usnama i htio da se napije, ali se sjeti Hazreti Huseina i žedne djece i žena u šatoru. On prosu vodu izgovarajući: o moja jedna dušo, kako te nije sram, umjesto vodu život Huseinu ja da dam, ti tjeraš mene griješnog da popijem je sam, dok on na bojnom polju usamljen proganjan biva. Ubijaju ga nevjernici, ti želiš biti živa, tako mi Boga nećeš, vjeri mi, biti kriva. Hazreti Abbas skrenu prema šatorima i nađe se pred bujicom vojnika. Ushićen i uz veliku želju nastojao je da odnese vodu do šatora. Međutim, neprijateljski vojnici su mu odsjekli obje ruke, a zatim su strijele poput kiše sa svih strana počele padati po njemu. Jedna strijela pogodi mješinu, a Hazreti Abbas pade na zemlju. Pogibijom Hazreti Abbasa, Hazreti Husein ostade sam. Skinuo je s ranjene glave napuklu kacigu, a stavio ehlibejtski turban. Krenuo je u borbu. Napadao je i razbijao redove neprijateljskih kukavica. Borba je trajala dugo. Kada su shvatili nemoć jezidove vojske naspram Hazreti Huseina, usuli su strijelama na njega. Hazreti Huseinovo tijelo je bilo izbodeno strijelama.
Šemr je prišao napačenom tijelu i odrubio mu glavu. Nastao je tajac. Čuo se samo jecaj djece i plač žena dok su njihovi šatori gorjeli. Tijelima poginulih su odrubljene glave, njih ukupno 72. Omer ibn Saad je potom naredio svojim plaćenicima da se Hazreti Huseinovo tijelo pregazi konjima. Hazreti Huseinovi šatori su spaljeni, a žene i djeca zarobljeni i opljačkani. Žene i djeca, kojima je život bio pošteđen, odvedeni su pred Ubejdullaha ibn Zijada, a potom, zajedno sa glavama časnih šehida, u Damask i Jezidu. Tragedija na Kerbeli je zasigurno vrhunac žrtve poslanikovog sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, časnog ehli bejta, na putu istine. Ona je vječna poruka za muslimanski svijet, a sjećanje na nju je trajan zadatak svakog pripadnika poslanikovog ummeta.